ni tu ka whakamatala. Hona ni whieroa mai whaingata. No noa tawa ke whai ana. Me ka talo moe o tu hei lala. Halapai ni tu ka whakamatala. Hona ni whieroa mai whaingata. No noa tawa ke whai ana. Me ka talo moe o tu hei lala. E wisai, para whakapo. Amasi mohono fuloto. Kaneongo, eneto. Na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua. E tupo o hapai ki olunga. Ke malui, me olunga. Atonga nyo whai o tupua. Utulai na o tumatanga. Matakau no ve ka whakautanga. Matangi mari e ko maua whaanga. Utokalonga luko e hake anga. Utulai na o tumatanga. Matakau no ve ka whakautanga. Matangi mari e ko maua whaanga. Utokalonga luko e hake anga. He wisai, wakapo. Amasi mohana fuloto. Kaneongo, eneto. Na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua. E topau o hapai ki olunga. Ke malui, me olunga. Atonga nyo whai o tupua. Lele a moe mai ko mokotu. Ko e whangwe lolo a halai walu. Sia ko ka whoa alo i talau. Lo se o whatai situ a o whatu. Lele a moe mai ko mokotu. Ko e whangwe lolo a halai walu. Sia ko ka whoa alo i talau. Lo se o whatai situ a o whatu. E wisai, wakapo. A maasi mohono fuloto. Kaneongo, eneto. Na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua. E topo o hapai ki olunga. Ke malui, me olunga. Atonga nyo whai o tupua. Ko koriki hu whaamo i he talamalo e whanua, ka maanga hi talawhatapu kutope. O ku whaafatapu atu me he polokalama, ni ka atai whainga maari e koe ni ke whakahauka tuai tau polokalama ko ia what whanua fo o ki he ahoni, a ia ko he ni pia moe e ki Minister Policy. Ona po Paulo a Peven Piukala ke ma whakahauka atu ai polokalama ko ia ki he whiawhini. Whatawanga pia ku ongo le rei atu pe tau polokalama, ke te ngotol po whiawhitu ke la whanongo ai. E tau polokalama i he whiawhini. Taim te tau pe ko whiawhini ke tau le rei, e ki Minister Policy ki he polokalama i ahoni. E piveni malo tau mau e whiawhini pia malo e ngawe lahi pia me tongana. Mo whiawhi hake, piveni, whiawhi hake teu koe tau whiripare mia. E sol, malo e makoe a maari, kore te piki whanga te whatapo. Koan ko lere ki o mawapi. E kata voice pe he hui waha te mai koe. Kare taki mai pe ta programa. Na walogi i function nei. Pai he High Commissioner Australia. Kakon go oku tuku ya go ingai gapi. Kare taki mai pe kita tal no to ipiki. Ingai me go oku. Koe taha ke e mea ku mahu inga ki ka kai whanua. Ku osi mahino ai whiri a koe ni ku o mai, pena ta tala noa ke programa ku osi ki he toko fitu koe ni ku hanga e he ngahi wahe ngā whiri mai nā toki loto.
Koe ka venga ni ang mahu inga ki kakai ku o na tu delinga ki ai ai ko hai e paremia ko hai pure anga e fa o ko ia I he lere atu ko ni I ta e fa ko ka hoko mai wafe wanima ki he wafe wahiva o hange ko ia ko ngahi fa kau ko ia o ku o mai na e fa eke o tonga tapua pe mo e le tio ko fa 31 PI no silani ya ne whahai o ku toko wha ai ni ihi koe kunau interest ke hiki honau ni maki o lunga I he lakanga paremia ai ko Isaac Evalueke a Tanela Fusmalohi hua kam me liku mo lot whanuma ka koe ki mua ke aluat ke ngai konga ko ia ka ko loto pe ke ta kamata mai ko hai ai tu unga ko ia o ku wa uki ai e tau kantete ti paremia ko ilo te ko ngai e tokolahi kuna tala noa e ngai polokalama po mini ihina na was ihe pure angana na was minista kuna tala mai ko nima mo tolu toko nima mo to nga koe pa aki ai paremia malolo sa sovaren ko toko fitu ka ha uia na tokolahi ang na tolu yang tafa aki kataki kamata mai me tafa aki ko ya ho wakai ki ai ta wakto ko nima pa mo toko fitu Io solo toke wa kamata mai au me pehe go toko whae kau o ke whakamakatua lele e ko si o ku primatiwa ke pehe ko toko wha o ke ave nomination e te ke whaava mona nomination e ke ilo toko wha ka koe anga pe foki e whe mau aki tala noa na ke Oku ikai ke utui koe anga ia tu koe ai nomination ni e oku lahi pe mea koe ke uhinga lelei ke aha pare mea na e whakawhisi pe toi pehe oku te ai nomination ke toi hu mai oai mea ki tuwhi halaki ai e tau pehe oku ai ne ai nomination ke tau pehe ke sa sovare oku tu oku ikai ke kai ke tonu nai kai ke malava nai impossible ke ne fai pehe ke roto pene ene whakawhisi pena ne tala ko kunga ben ke tahanga o pena ne tala kau noa ne afio ne tala ui fia kau no pere na afio kau ne tala ke hoa te whanongo ke kau no pere aia ke au kau ne tala o whanua pōpūlai ka ia mea liriu me tuanga ko ia ko neo hau te tala mai o na malo hala ko afisi na ton ke te nominate o pe au ku wai me efe ma ke ave asi ko hau ko kia ia fa fanua primatiwa ko fa matala fa fanua ka pau tene mau e pou e tokolahe a ka fa fofonga kakai ai ko ngai to hiwa fai o lunga pe tene to consita leva ke fili pare mia ka pau he kai ke ne mau e tokolahi ko pou ka fa fofonga kakai he kai leva ke fili pare mia dai ai ta to ko pea ai PM mo TPM e formatala ko na ko mai ko formatala ko na fanongo be formatala Isaac misi ko pe misi na fa hoko ange ki ai tokua oku lele pare mia ai TPM ko formatala ko ta monia ai ko whoever na ne fai fa hoko oku kai ke uhinga ia ka au kai ke na mau cabinet madola ne ane o whakapapau ia ai ke pou be ai TPM pa mo toinga cabinet ke pare mia lo tonga ai ia ko ku whakafua e solo e toko taha be nomination ia
e o ko kai ke uhinga lele sai ta foki mai wa ki he ke hope he to nima ai kabineti lolo tonga to nima e ka bobo ki he puleanga go ai pafichi e to ko fitu leva ai ka ku fo mai o to go fanga fata no ai o ku to hala angi nia ko to fitu ko ku fo mai ko to fitu ko hapati pe ko hatimi pe ko grupo ko fu ka fa fonga ke to fitu ayo ta mai to fitu ta to ta mai ka uinga fo ke ta no to nima ko nga no finga fa ta ta mi to nima Nai mo to ni mana na fe nga fa ta ka una lo to fa le a pe fili ko ni sai na kula me a weni ospe no ospe Filipe fa ke ke ho pi me na me no silana ko ku para matala o ku a pe ke mi ai ke mi go ke o mai ka o fa o po ki ai o na ma po ke kabne to tonga to na ma yo o po ke kapte malolo ai go ia pe uape kaka pau te tauhanga o konsita ai hala fononga na fo mai ai kabineti ko ni ma kabinet malolo o tu yo pos ata mai le pe ka fa fonga o mai ke na wilo fitu ke no fa na popo solo ko ke tui o to uhinga le ha me ko ui ko fa ta hos ko foloa ta o mai ta fononga mai fonga ko ni pe ko to ui ne asio ke kakai pa ko fo I kakai fili I faka poto ki au ko faka poto ko kakai o mama o una lava ilo me au kovi ya afi me ai ka o mai pe o faka ta hos ko te trato ko hinga no ko tasteful te taste yaki ka te au faka kau ke faka ta hosi hena ai tau osko fili ko wa fe wata na osko fili pa fa fa no ai ka minister Great. na minister ilo paupe fa no fo minister teke tu ya holo anga go office minister ave fa de mahaki pe o malo pe ya okay ke tu hono vai ona office ko feu ileva ko totoni poto ia e tauhanga wahe ha mitunga minister ki hata o lotonga whakafolau whakawhare mahaki o whakapoto nai whenga whakawha lotonga ia tangote kau capable o candidates kau MP kau PhD capable o nau tangote kau wako lere kai ke whakanofo ai tunga minister ia ai Good. Awe whakanofo ko fehu ire wa ko hai tunga minister ko whakalangi ko whakapare pe ko tunga whakasewaniti ke whakahoko whatongia ke whakapapau ko takai te tong tuko hau o kunau o se justice ka nau tolo ai ki au e whakakau kai aha taha he kau hufo o goi o kua mai o olo mai he whakapouri ke whakatau hosi ke hao pe mai ke paremia paremia te o ate pou kai o mai ka au e tunga minister koi o pe he solo ko staimi ke whahanga au e ki ai he ko fe whakapoto ko fe mama ai ki au o ku o ne tuga ko ke te ufiri ai paremia mo
most likely kia te au, te kusio. E taha pe nomination ni. Ka pau o mama whare. O whata tau ke whaamo ai kakai. Kia au e ko o whata no mea ke kau. Me, ke kau mea gogo nau. Tala no whatau hosi mo. Pea mo o whemau o pare mea. Ke o mai e kau whapofonga. O tala no e hala whanonga goni. E funga te bire he mama. Kai ke tu iau ke ai ko. Ko hanga ko whakau kau. Ko ha hosi ke te hanga whakatau. Tape he ben solo. Hau hata kia tape he ke pare mea lor tonga. Kia e ke tangi. Te upou at kau ka koe. Makatu unga he kontisin koe ni. Sai. Tau pehepe kai ke taria eke. Ka alu rewa mani hosi koe whatau ke hai. Kone alu rewa koe aku mantu ko na whatau no kua peke me. Alu rewa whatau ni hosi koe kise. Ke he pure anga koe na enau. Whawafisi. Koe whiu i rewa. Kone uhinga o kutu ia. Ka alua te pure anga koe na whawafisi. O atu honau. E nau risi ke he ne afio. Mana tu i solo ko tu ko ni stuto ne ko ngai moni mendo toni e mau ke na hanga mahino ko tu ko ni stuto ne kupni mano ai o tu ni a ko pau ke ne afio ke ne fa no fo ia ai ke ne fa no fo ai pare mia foi le ko pau ko asi ai e fo tu o me fare area ko ne ha ko kupni mata kupsi iwa o ku kai ke tu ni e ai ke ko pau o ku ai ko tu ko fare ko kupsi iwa ya ko pau ke kau ke kabineti hata na fo tu he pare mia pe fa no fo ne afio o kai ke mai pe ko pau ke fa no fo ne afio ai te ke toki hoko ke ai go be ko pau ke hoko ke kabineti hata na fo tu he pare mia pe fa no fo ne afio ai go poini en solo ko pau ke felo toi e pare mia pe moene afio ke fa no para wate foi cenario go ni ko magtolu o so no fo tu go ji magtolu he pare mia pe mau le ba to fa no to fa no me ne afio pe mau to hoko le o so no mai mo te fa no fo o lau pe mau fo ka pe mau hoko le o cabinet ko na ia e mo minista ia ua e pure anga ko na to fa fisi na e fo tu atu he pare mia pe kai ke o mai to fa no fo ne afio kai hanga be pare mia fo ka va o fa ka va sai solo ko menu we go constitutional crisis kapau e pehe kapau he kai ke fai ha mea ke foi issue go ni e malama pe ke lama pe to hoko pe ha mea pehe hanga pehe pare mia ia o fa no fo paneto o fo tu paneto fa no o se leva con istuto ne ai a ko hinga ko ta no kai ke te relevant me ko fa ta hosin o se automatic pe pa ke ka hau ko hau ko ui ko fa poto fili ai ka kai ko hau ke tau he langa funua mono fa ta ai funua ke ma luta o se mai no se tu ke algo ki ai ke hau ko ke hau fa ta hos o go pe o pe ya wai me par barema ai ko pe ko se mis na fa hoko angi ki ai o kuto
Lele pare mia pa moi tipi e ma. O ko fehu ia e au pe ko foi whakahoko ange e hai. I makatunga i he ha. He mahino ka tea wai taha o wai ai whakahoko. Pe whenga ke whakawākowi ai pare mia mo tongan pare mia. He anga iksio. O wai ke na wākowi. He unga ke na uke hanga hangai. He toi mahal ko engineer ai. Kai. Ki hauia ko kusia ke he ka toi fuka ufo to fitu wai. Nau mau pe nau tole quality ke nau whakakakato e kabineti. Koe mea koe ke ai ke pehege o mai whakatau hos. Koe rak whakafua whailonga koe tangata whaihala. Koe tangata koe te ke kora. Ka pau o ke i tuku fuhu mai aki a whakatau hos. Wai mai no pere ko whanonga ko alu mai ai a whakatau hos. Ke hoko e ke whiria koe sea wharearea. Ka kuhange ko urau koe mea ia e hoko. Hono tala noa ai ka hau e whanua he whakapouri he tua whare. Ai ki au kai e tuipe. Koe palapare mai ni o ku mahino e whakau kau whokia pe o ku tali lerei pe ia he tokolahe kakai e whakau kau ko ia o ku lerei ke oua ke taofi ai whakatau hosi ko inga kai lava ke whauha kabineti o ku lerei pe mo kai ke pōpula ai pare mia i no whai ke whakakato hange koe whakatātana ke o mai ki he minista malolo tapu moia nai tikai ke hui ko no ofisi i uhinga pe na o si whai ngai palo mesi ia ka pau te mo fili ia te mo hikinima ia te au ngai lakanga ni ko tau os felo toi ke o atu ka ko ta fa akfu ta o ku whai fo ke mamani be ngai ngau e ko ia o ku hoko pe Australia o hoko i New Zealand i ka ko system ke he fo kia fo party una lere ai even in au whenga ko fo party ka no e fili e ke pau pe ke whai e fe whakatau aki ko ia ko ngā ka lava ke whao ha whanki kulupu ke na o mai e whanki party ke na o toki hanga whotu e pure anga ka ko ngai ne o tuku aki i ka pau e a ko i pe e kau whafonga ia ke nau loto ake whakaukau ko ia o ua whakatau hosi pe ko toko taha ko toa pe tene lava o teke ke mama o ai ngahi lakanga mga monu ia ko e whaari ari atu ka nau tolu pe e ngā awe lele lewa e whakaukau ka ka uhi ngā whoka tau sistemi u tuku aki e ni i ka kake li liu e whahinga sistemi ko nuku tau iai he tainimi ko mea bene hoko neongo e tau malanga i ka kapau te nau alu pena tolo whai whakatau hosi ka ke nau mo ua nau tolo ai i halao i whale area tuku kehe ka toki kai ke tari e tui ka kone kai ke tari e tui o toi whehe uia mo i hena estesi ia he puri anga ko ni malolo ange ko toko ua ko ke tala no ki ai o alu pena tolo ia o ose nau puri anga na minista pehe pena tolo tika ke mai whakanofo ia ai ka uko ngai o kusio ke kai fihi ko i loto ka kaunga ka pa na ia halao ke tuhu ia ngai mea ko ni mahino rewa feitu ko te tau nofo ke pe ko hono fokasi si e fili ko pare mia ia ke fainga fili ia ta ke o te ha o ia te lava fa tau hosi ai e piven Ia solo ko pare mai ko tau tafoki pe tau fa he ako mauloto o hangi pe ko foi senario ko na ko hanga mai ko Australia ko mea unau he to wo na fa tau hosi o ko pe ko hala fa analyze ko ka tuga o to mai fa context ko Australia o hui ka ia special seat rakia ko ia ka no pere he ka kiloto special seat ko ua o na fa party na tol wai na party system na tol ia wai me lao party so ai ko pehe ko o ku na fa tau hosi o ku i context ke
kata ki hanga o aspect validei mai. Se lia ka pau o sa ngeu kai ke aha majority outright he party. Ka wai franki mini party. Ya ko mere na ni ko se ti pete na lava alaine na polisi ke na alaine ke na tu. Na ma majority ka na ruling party. Sai. Solo. Ko bu me ko tau fetau la ta to mo e fare ale ko ke fetau la ke fare ale ko aseri amba ano inga wai na ko kasia na to wai na party ko kasia na to o una wa na to ria o vete ai ka fa fonga le me ka fa fonga covid ai una na to wai foi process ai una na to filter out ai ka fa fonga o kai ke na eligible que não fongai ko reputations ko aí foi process ya ko faia e tu a party para não to mai que fale area ko ka ina reasonable o kai ke ula ya ko fa tau host ai tai go o kai ke ma wa majority party para não negotiate le ngai mai na party so ki ki New Zealand ta ai pe New Zealand tai mo na ka ye ma wa majority na di negotiate le wa ke ho party wa o ki party ke wa ke na ka ono so ke fonga ko na fai ko New Zealand rocky o mai ta ke party ko to kon pare mi ai foi half of them awat le ta ke party ko ai go spe half of them step down de vai me ton pare mia garante ai ko negotiate que na ulava form up ka was I whakamatunga ka adobe na tol ke langa fonua he ka je asia me go ni ha upe ko ya ke ha u ke voti mai ka matol pa ke algo to te fare maka for of minister algo si ai go me go they have different side ko men tau palpare mai tau tolu solo ko tau kamata pe tau tano da do to ta fite kakai ko fare beuta o to wan regardless to no pere ko regardless to fa fonga kakai mo o mai o ke faka kau ke tau ngau aki mama o kulungia mai o tuage ka fonga e na foto to faleri he amanaki mai fonua amanaki mai ne afio ko fukakai mama e na foto to ko mai tau fehia ko mai fa vaha ko me ente ni to ki define ko e pre-covid ko pure lele hema pe ko mata ai ko point ba aku o whainga taange foi mga whaago ni he kui kai ko foi fresh election ni ke pehe ke lere mai te mko os pea tau whiri mai pa tau whakau i rewa te mko ni na tau lere mai tau toria ta mai tau toria o au ke foi waha taimi ne whe paki pare mia ebe mwene afio o hoko ai e whakanofo koe ni toki ua tau i whare area go swai foi mea koe ni o stoke ke ne afiona pa mo prianga ko ya ko pangona ke tokanga fare area na ke tokanga fare area ke foi tafaki ko ya ko una aku hu fo watu na kwanga fatonga I fokava pa na nga fatonga I kupta hawa ko me ko fatongia fare area ke na hanga implement ko foi ne ngawe ke na implement I follow fekau me he taloni ai ko ngai fola fekau I frava I tabuni ne fainga me abe une o mai ge fonua o tu ai ko fatongi ai o fare area ai ko ngai na feinga ke imprimento muy o highlight ai o me agon foco sai having said that, tawa umayan ke Filipo, ko
for the first time in a long time, ko fola mai ne afio, ene fia ene fia mari, I taimi no tataki ai e ai sake ai pureanga koini, whaingo fua lava whenga o e aki, lahinga himea ku malava pea moe ko hataimi lere en ke whae whakamau popo. O mai rewa hei kakai e nau whiri pane, kore mai rewa hei kakai e nau whiri whaparipo. O mai rewa hei kakai e nau whiri, hu mai kau no pere me kau whafongo o furi. Tau behe tau furi he pare mia, ta furi he tataki. Lo tonga ko ea wai ngahi keisi, na e ave he pureanga koe ni, I ki he anti-corruption, ke nau ngau e kei ke whakakakata. Ka tau hu mai rewa tau tolo o furi, sai. Ko whihu I koe ke kau no pere. Ko hai ai whekau hune tala mai. Ka pau mahina pe walu o hiri hanga he ni awhio. He koe whai moni mea e. Ka ne kai ke intervene ni awhio. He kai ke maulawe matoi toko walu o furi he pureanga. He nai kau pe kau no pere ke pureanga koe kuosi. Ka koe hamene nai lava o furi hi. Koe intervene ni awhio. Sai. Tau pehe ka pau koe nau whakawau ke nau furi ha e nau tolu ya hen. Koe harewa e nau whekau whaki mai e ni awhio. O ne furi na ne whai mai na walu o zi kuhala. Ko kuhinga pehe. Kai ke. Ko kuhinga I whakatara noa mea koe a hei kai ke tau ta whoki hake pe. O whai tu tūni hange nia koe na tau toki ngangana I fo meilangi. O tu tangutu he ufo tua koe ni nega ia hala whanoa na tau whou mai e. O e mea ko pehe au e solo. He I kai ke ngau e mea koe whatau hosi. Ka ke kaha koe malau maari whatau hosi. O kai ke toi whiunga ui I whare are. O angai kulawa. Koe. Ai, aku, koe ta whaaki whoki e taha ku malu ai tau tala noa koe ngai whanua ku whapāti han ko Nusilain Maseria. He ku, ai kokos koko ke tana ki tala noa ki ai, nau auna tolu ki ai, CV ai, pe aku, ai mo nau ngahi polisi mo mea. Ka koe lea ke lava, ai kau kandidate ia, miha whahinga pāti, ke nau toi heke holo, hapea tahaya whakataun o awe nau tolu ki atu hawaianga me pa nau heke. Ko nau heke pe ko nau tua ia, me he pāti ko ia nau alu toko taha ka kento e ngofua le ke nau iai. Ono whakahoa mai whakatau tolu neongo, ko tau system pe au tau ngau e aki, pe neongo hono malanga inga i mea kaku, koe hu mai ki loto hu whafoi tui pe neongo hono tala noa inga i mea kaku nau, iai pe nau tolu whafoi tui, until oku nau mao e mahino katoa ko iang mo tui tatau katoa, oku totonu ke ange whainga maari e ki he pare mia, ka kene, ke whiri ha pare mia tene lawa peo mao e tau ataina kene whiri ha ne kabineti without ke tau ofa hanga hi lakanga ka ke toki higi nima he pare mia ko oku toe atange pa na tana ne vehu I mai ka pau te tau whiri whakaloku fua e lava whiri whakaloku fua tokoni ke whakasi ia I whainga lau maari e koe whakatau hosi pe hono whinga peke whakamama peke mahino ka teki nau tolu ke kakai koe ngahi wahenga ko nau whaafofonga ngune take ai whakatau hosi ka pau e whai umea koe ni ke ngā ke nau ilo I ke nau hanga o wakai he whiri hoko. Ka pau te tau whiri whakaluku fua e tokoni ke ne awoite ai whakatau hosi I kai. Heka ke ne tokoni e ia. E tokoni a he konga kehe. E tokoni a he konga ke ne awoite huma e tahan. Ko ngape koe ne ki tolo holo pehe ki wahenga tosi. E tokoni a ke ne tō ate whainga. E tokoni ke ne hanga o whaka ai e kau whafofonga ke nau si o whakaluku fua. O mai peo ta whenga peke kai haki ono. Ka koe mea koe ke mea koe nau koe huinga mai koe ki ai ke whatau hosi. He kai tahane whuke he kea nei mene tu wai taimini. Ka koe poine ni koe aku o whemau. O koe mea koe ngoi e solo e koe. Tau ene te au ni manoa e tau to katoanga e be e koni sutone. Koe whakailonga e nai hake mama. Hake mama e tau te au ni manoa ko hiri. Pena e to tonu ke fisiki mai, manifesti mai, ai mama ko ia, he to tangata ko ni ko sa o te au ni manoa. Hulu ngia mama, wai whe mau halao ia,
ke ne hanga tok whekau i koe ke alu ke he mama. O whe mau ke whakanā tūla pe, o fie alu ke he mama, he asi koe ai mama. O koe ko hame heke toka ai lao ke ne hanga o e tuke whatawosi, koe lao ko ni ke ne tau whi whatawosi, ka mō mai ke tau whakalu fua e whonua, ko uko e manake ka kaipa mai ne awhio ke langa whonua tau whai. Aia ki au ia, Awe oku he kai ke koe mea koe tokone whiriwhakaluku fua he kai kene eliminate e mea koe ni. Ka koe niso, koe anga ni whaukau. Koe uhinga beu tau kei i nofo tau tolo o tala noa pehe. Koe kai koe ke tau whakau koe. Koe haka system whakapulikare o tau iai. Koe tū koe ai wharea koe he tau system whakawharea rea. Unicameral system, parliamentary system. Aya I hene pehe o pehe ko whare beta. O mai ho eiki, o mai me ka huafuan kakai, ke nau whakakau e whakaluku me langa whanua ke whai. Aya koe whakau ki he lelei ai kakai. O ko stalamai pe ko ni sutonea o te ke whai ho pure ke whiriwhiri manako. Ai was ta ofi mai peke o e pure kovi ka ke fai ko le lei fa lu fu e fonwa ko mau ku fu ka va pe fai a ko mau tu bu ngata o sia verenga poto mo ata mai me ko tope ke le le e afio pe mo ka kai fonwa si o was ta mai pe ko te hau pe kita ke te falu ku mo te fakau ke te tou ha me ki ho to vaenga mo tou ko to ki ho to e te whakawhoi tui. Ke os mau e koe ho fua kawa koe ko nistu tone koe. Aia kia hau. Pau ke tau la ke hanga whinga ke ngā ue e system koe ni ulo tonga tohi e tau ko nistu tone. Pea tau to progress ai ki he mea koe tau pehe o to tonu ke tau alu ki ai. Hei kai ke tau nofo he ni tau pehe tau nofo e no whakau. To tonu ke tau alu he hala whakau kawa. Ako hala whakawawau oku tuia he vai tafe. Kau tau tanguta tato I loto wātai rei mātua. Ko pau ke tau lak whanonga mehen ke he vai tafe, ka tau to korosi hala whakawawa. He koe ke tau puna ea. Eko kuhinga pehe. Tau ngā we e mea koe ni. Koe mea koe ni ko mai koe ne tai minisa Unicameral Parliamentary System. I he uhinga ia, o mai e kau whafonga. Koe, so koe tau palapale mau, tau whaka ka pētau tolo o tala noa he whakau. Koe, people versus noble. Hangene koe ke tau. Hangene koe ke tau whiau auhi. Aia koe koe tala noa, aia mo e whakau ke tau tala noa ki he lerei taha ke langa e whonoa. Tau tala noa, tau tōria ke tau whiau auhi pe kai tene mawhai. Iene pe tau stu fe halak tau dol he kai ke tau comply tau dol ya ki he foi I matai tohi ko ni sutone isen ko fare beta ai to ton ke tau lak form tau whakakau ko farenta tano ko ke ho ki o tan mo hanga whakatoka ngai ai hanga tae mafo society o kai ke tui e foi wa time go ni o to ton ke mo o toi hanga o wei ai mea ku na espaya na amanaki na whakaamua he kakai he koe liriu wane wana o furu solo koe liriu ia na whilau ia he kakai koe hu koe ai te pire hou e ki ke nau whaoa pāsi o hoko na toko I kingmaker o au peia tatau ai peia pe koe COVID pe kusai kai nau tokanga na tolki ai tokanga be na tolia ke nau mao e foi fe au ke mawhai control ka ki au ko ksio o ke o mai o lakala noa ta noa funga te pire he mama whakau e umea ta mawhai society angai
Moko I mo to fola me taloni. Whakakau ia he koe whakau tahape. Matau tala no ai. Unu ki mo. Ka kohana moni solo ai me da ko no fo whakau ge. Koe o mai fo koe o mai ko ni ko ne kau MP. O tau pepe. Ta tau e pepe ko hai. Uhinga le rei po hau. Koloa be ke o minista au. Me si solo ko e fatongia mafatuki a tunga minista. O hange ko ta whaitara noa ko ini. E taim ko nei ta ofi ko e tō sāpate mai wakapuna. Ko e anga mahe ni o e rapa stem pēa kau minista. Kana whakau ke oa te ungau ea ke whonga koa. Kau ki I tik-tip ke umahi noi. Ai mea o mai ke te whaitutuni ai. Ka te tok whaitutuni. Whea koe ilo hake koe ai foi processi koni ke whakangofua ki hawakapuna ke tō sāpate mai. Ko whatonga I rewa wai mata vai. Whea koe whaka atu pena koe ha historia koe wakapuna na tō sāpate mai. He tau kosi. Foi tau kosi be wanoa wa whabe. Toto ua tolu mai waka. Hea sāpate. Ai ku uhinga ia ka au solo koe wike ua ko tope tō mai waka. Wike ua ko tope. Tau na whakau pe koe fukau ea meki a meifi. Ka ko whea koe e kuhanga koe o ate ki teita ki he eiti e sa whekau aki. Moi puna me ha moa ki fisi. Moi puna koe me ha moa ki tongani. O kuofi ange alu I fisi. O kuawa sāpate a fisi. Whaingo fua. Anau kei whainga mai peke tō mai tongan. Tai mea koko o ngoe ai o kulahi. Kuai ngai. Tai mea koko organize. Organize. Network. Organize crime. Tai kei. O kui kai koha. Kai koha. Koe o kou whaampe mama pe. Ai fukau whafafonga. O whaampe o kai ai mahakau engineer. Kana o mai o tala noa mama. E tau whakau I whakalufu ai whanua. Ono langa moving forward. Koe anga I whakau. Ko taimpo o tau kei alu pe foki he liriu ko na tau whae wafi ngo fulu. Aia paku hoko mai ngai kau pe au ko ni tau kei whainga pe ke tau whakatonton pe mo tau mua ki mua. Ka ke taim tau foki ko os mahi no I pe ka kai ia. O wai ni nau whehu I mahi ta polokala mahe ni I loto ni kutokolahi nau whehu I mahi pe whakau ko au tatau. Ka paurewa oku omi ai mawhai koea ki tau tole ka kai ke tau whaiha no whiri koe pare mia. Pea te lahi ange ai paloparema koe ni, wai o kai ke whaafoki ai ke tui ke ne whai pea whiri na kai ke whahalongoa ai ma whakatau hos. E na ne whiri mai pea pare mia me kabineti. Pea nao mai rewa kau ni koe ngā ue koe whehu ia ko mai. Koe whakau e taha pe kai ke lawa o hange koe ngai whiri murini, te whiri te MP, pea whiri re mo pati. Oku te loto ki ai, he ku lau e ngai whiwhika. Pe koe ke lawa whiri homo whiri koe na whiri MP pia whiri lewa mahapare mia pe he kakai o nau taramai ko whiri a sione ke hoko ia koe wahenga koe pa ko whiri lewa a paula ki hoko ia koe pare mia pe toki lau whaanga taha pe koe ngā ke lawa kakai o rea mai ka e taofi lewa pe koe whakaukau e taha e lawa koe hai whonga e lawa ai ongo whakapai toko ua ngo kantiteit pare mia tena lawa o whakamatala ke kakai whonua pe whalea rea ko maua ko au ko le taha au ke hoko ko pare mia ba ku fotu at ua te faha foaki halakanga mo fili be au e fa malanga mo ne kavenga mo ha fua ko ni time ko tali ai pato ka be ya fili ne cabinet i tau tai na ko ke te fa kau ku nga pe lava ka quantity o tala mai me ka ke kakai he ke o ko ke hanga halakanga e solo ko me ko na o mai ko o alternative options. O whehui pe ku malava, me ka to pe ku malava.
Whange ko whaatala noa, ko mea ko mahuinga ko ke tataki tau what makes sense. Ko poini ako ko o mai u eri poini ai. Ko whihui pe o ku ko whaka muia o kau whare alea ke langa hawhonua o ku tolonga mo tu ulo ai pure lelei good governance. Ko hono moni ulahi ngai combination and permutations o whakakau tene lava o asivi ai umea koia. Ka koe mea ia ke whai whare alea. He koe mea ko uhingai ko o hake isiu ko ni ke hoko ko isiu ke lava ke tala noa. He kuikai ke tonu ke tau siope he mea tatau. Inu pe ola COVID ka tau amanaki pe elelei. Hono whai pe mea tatau. Ai ko kuanga koe poini tukua hono aie hono timo naisi. E kau hou e ki versus people. He koe whare kaha o toton ke nau mau e foi mahino goia. Mo o mai ke tau tala noa e kaha o e whonua. He ku kautonu ki ho whanau, kautonu ki he whanau, kautonu ki he tau whanau. O koe e o sange mea e pasai pe ka koe pa kou kau ke ngoto e waka. Pa koe kau tampena na uloto ke whai koe pa ngoto pena utolu. Kai hao pe kau whai koe ne kai ke na uloto ke ai. O ngoto e waka tau ngoto kato pe. Koe uhinga e mahuinga ia ke whakatala noa ke o mai e mea uhinga lelei. He koe tui koe motu ani. Koe ke tau mau. Ai momona o e whakatupu ai o tua. Pau ke tau ngau e ke rational thinking. He koe uhinga ia. Koe tāpuaki ia pa koe uhinga ia. Au na whawai ai whahinga tangata. Pea me he toenga o ngahi mea moi whakatupu. Koe whakaukau koe ni ku ngā kapa o mai whakaukau koe ni tau tala noa ki ai ki he COVID ko ia. A mono taofi koe ki ua hoko ai whakatau hosi. Ka hata kune tuu waki i whare area whakaukau koe whakatau hosi koe konga ia o ngau whakapolitika area. Pea kutodon ke te whakaukau ma wahe ki ai. Ngā mono ki o mai pusi ake whahinga a whakaukau koe ia. Ka i keni o mai koe ke ofi mai ki he pule anga e piven. O se mahino pe ia ki kakai o i whonua tō wholwholana o mai moko i ene a whioki he ngā ue na e whai e pare mia mo kabineti ko ni. Pea mo whare area e ki time no ke lava ngai mea la. Pe neongo koe ke ilo he kakai ia pa koe hae whakaukau e ihe pare mia lolotonga ia toke ta esa ke ka pau e whiri ke pare mia ko hai oku tene hanga whiri mai ki loto. Ka ka whehu ko loto ke o atu ko mo tolu ko ni mo ihe pure anga. Neongo ko konga mo tole ngai makatu unga na e lava i ke mo koi e tui ihe ngawe na mo whai. Ka watu ki he mea whiri toke ta esa ke hoko e pare mia pe oange ki ai tawa taina ko ia pe kai ki ne whiri e ta pe ka pa ki ne whiri ia ko ki kabineti te ke whia pe ke hoko atu i he ngawe whare alea ko ngā ko tawa taina ia o ku whiri e pare mia ko ki whawha tau hosi ai. Ko si hanga o make it point blank e pare mia. O ku ki au e u kei lava pe o whai hoku whatongia hono lulu e fuwhare ke nau u whakahoko whakarere hono u whatongia ko e uhi ko tatau ko e fofonga mo e tū hau ai whonua lava lere i pia uia ko e uaha ko e konga pe nia ko upehe ai i he kusio goni ke whunga au e o na Australia pia weni. Kau fugeo nei kai ke na gure nei kai o baby sita ya. O sia pe o ke fu mau he tuku hau ai kakai ka to e unwind e o me go nei ka mata. Ono whinga ke reform ke tari u yange ke ataki tuange ke lele yang ke pure lele ya. Ai ki au kai ya ko mebe ko no fau ai o model au mea
o te mutango hui ko au. Mutango hui ko mufano. Ko toka ngau ke ha no te disrupt i puleanga. Pea foki lewa. Mandu ke kawe o mea ea na kuhanga ko identify ke u processing au pe alaki. Hange ko mea ko whatana ko he lulu tai u mau kei muy pe u mea ko ya. Na ia ki whakai ke aguia ki le teo i tuwhonu e Amerika. Ka kou tala noa toa uia solo i he mea gui koe i kai ke accountable. Ka tala noa mai ia he kai ke lava, ai koe kai ke lava ripoti koe COVID teknolosia. So ke taimensi ne whakakau. Ko uhinga ue koe ke o mai ripoti koe ngā koe tai whaitoton. Uhinga mai ia koe ngā koe ngā a laptop malo ke tai ripoti. Koe kai ke tau lava tai ripoti. Kai ko vale o pito he whatonga e. Koe pehe koe hataha. Te nau lava bena tolu o whai e u mea koe ni. Nā kuhanga ui fōmu. Koe pare mawhoki. Koe u dimension sia intellect. Tene lava o muy e connectivity o anga whenga o ake kau ngahi networking koe ni. O kai not ordinary person can do that. Ka ki au hange ko whawheui. Ko os whahoko ke pare mia. He nai ospe whiri a hoi ta hako atu kai. Tange toton ke extend invitation ki he kau hufo ke mutala noa. Pau whemau, o ka pau te ke whemau ke secure o posisini. Tala noa, o wai whatau hosi. Ka koe taim, ka koe mea koe kou tui koi kiai. Ke o mai o whakaukau rei, o whiriwhiri ake mea. Ka pau whemau ke tu au, ka ye teu kei pou i pēo koe. E whakaukau o kuke o mai rei taha. Ka kai rei ke kau ea. Koe mea koe ke lava te ngā ue pa moe. Pure anga koni uta, nai tupunga e tau rongoa e tau kōsi. O kou tui ka e orewa ko whakakakato ai u ngā ue koni ko oswhai. Ngahi ripoti, ngahi atita, moe ngahi ngā ue hala nai ave anti-corruption. Ke kakato u mea loea. Ko tok pe ai ko si on solo o ku o angelewa ai mahina e tahavalu ke pure anga lolo tonga ko anga ni whakau to fata no fa fai mo tuange le pare mea mo ne kabineti ai foi manga fago ni ke whakagata ko ose mahina tahavalu o ku te ke takato unga we ko ne fai gono o voti ina torgitua mahalo e malawa ke whakailo na do wai he. Ko puhinga he kai ke tau whai mooni e tau tariui ki ranga no. Wha more ke paanga tu hau e kakai. O totoni ke oange whai ngā maari. Ke pare bia. Ka ke au sol kai e pa whai tui. Ka ia ngau he ngau e bimi whare area. Ki he lerei ke he whonua ko uksio o mahu inga ke uhe kabineti ka koe me ko whe mau eo ka pau pehe he pare mia o ku hoko ngā ue a kuia ko ha mea e ke kai ke marawai ai mea au tau mua koi ki ai tu pe au ki tu he ne whire ne kabineti fōu ka wange koe pita tā noa sol ko ato kabineti whakawale ka pau te nau ka pau te nau tukau ki tua i he mehe nau ko ui ka pēkuia sol ko ui ka pēkuia he koe foi i
fonga koe na wanga skuta na sa ke fonga ai patseti mo fra ko ngau ai pule anga koe na mauri riu o fonga bete u fai ke kapile ko tope e ka to ke he e neongo te po ka na tori ngai me ka ko no skuta na isi ai ko si o o tu fa fa Koi. E ko tui mahalo ko o mahina beia ke kakai e whanua ai ngāwe na e whai. Nā kai ke mo koi e tui ki he ngāwe e pure anga koe ni i ha fwoi sino pe taha. Nā mo koi koe ngāwe na e whai e he kabineti pēr mo e whale area e ne tō wholofola. E si i kumo la vai o whai ngai ngāwe kātoa koe na kumo whai. Ko wakai whoki ke toko lahi kakai i te uteo koe ni ai Filipare mia na o hake ngahi talanoa ko nga ko asia ke ai ho ata ko pokatau tau tanela fus malo hi pe mo e pare mea mo na pe he ko hui tu ai ni o puri anga ko ni na e nga u ko na mo fai pa ku tau tu hangi ko lau ko ke foki ma ilo e ma to ko ha me i atamai pa me fakau kau pe mo palani ko e hoko tu ki ai pare mea ka pau ko ia e hoko ko ko pare mea tonga ka ko mahina beke ka ia tunga ku ai piven ka ko ako tu maha ko nga ka taimi ka wa me ke loto ke fakakato ak te tau ke hoko atu pe o fa ia fe Filipare mea o ku ko tau tala no ko ni ko no folo mi heni pe tala lava solo vai fo i siu ko ia ai Filipare mea ka tau hoko atu ka nga weke ai o te o na tuanga foke foi a ho fitu ki he electoral commissions ke na o whakata ka bai whahari kauni a ta haune to tonke ri kauni ai ola fili ka os ko ia te na fa mabo pore wa ave ke ne afio fa moni mai he ola fili pe mo whakanofo mai se fa taimi pe to hanga le se fa taimi o invite ka me mi pa ke na fo tuang a na nomination ke hapare mia ai te ke fai foi invitation ko ya pe te ke fai nomination he me ai le ko fa fo ke atani ma foi va go ne atani ma ke awo o tisema ke uya fare area to ha greva un nomination mo fai e paloti ai ko ne tu uya ko taimini ai ladies ko awa ko elies ko atanima mahino apito ai taimi ko nga mahino ai ko tau ki fononga tuen he tala noa Filipare mia pe me kakai fonua o rewa pe ke a watu ki he aho ko e tanima ki he wo fe aho ai e fili ai pare mia te kono tapuni de vai ai chepta ko ia kada hoko atu rewa wakai ki he tali ai ki he fili ko e kabineti o ku wat pe fanga mari ko ni ka pa ku hame ku ke loto ke fama opo ke eta tala noa kata toki wakai hata taimi he wike kahau ai ate i wawa he wike kahau ka ku tu e ai pe taimi ai whainga maari ai ke ta toki hoko atu ai i he wike kahau ko e sol ai ko tu ko taimi ni o mau ke te ka pe mo ko ka minista ka to pe ko to na mau to ta mau ke te ka to pe wai to wai na ka na make it he fili o na ke i kau pe muna wa he ke te ka ai ko men mau alga mau fuatara noa ke mau come up mau platform ke tala noa ai langa ngawe kapau ai ko tala noa ko ki hono o malanga e pare mia ai ko tu to gawa pokatau he wike kahau o fa no fa malala u mea ko ke papiri kipe o wai mautui o stotonu ke kakau candidate pare mia ke nao mai o tala noa mai ke kakai o whikawa ki moeanga e nau fotuto ko ka hima tawai wai po ke nia ko anga huai tawanga mai ni ko toko mai be on candidate ia
i whare area o whae na ki maranga I mini te honga fulu. Ai mga tūnga kuna o ke whire na ke paremia. Ai o ku mau whakaukau kai ke whiunga. O staim ke whaha. Whakataratara noa I angai ai whakaukau me ngai. Reform ke whakahoko. I anga ngau whapure anga. I hatoi lele yangi. Ka mea ke toi lele yangi. Ai o ko ne tu ia ko he taimini. Ko anga I whafofua solo. Ko anga I whafofua en ape me go ni. Ke lahi taimia hen ke tala noa ke toi mamange. Ke tu kwa me ko no ko teis yaki be ya ka we whakaukau. Ko me go ni wa yo whatau. E te wa te voti ka mai minister go. Ka yo sayang ka we ke tai minister iha kabineti o ko na me e fai. Whatau voti. Ka yo I would rather e kono hinga be he ko tui e toki muy mai lao pa de don ke tataki be ai me o hinga le renga kita ka anga fa e au be ke e taimi fili paremia e taha pe nomination Okay. Ako di mahalok mahino apito ai e whakaukau ko ia. Tau kei whanonga atu pe, koe nu kei taimilere pe ki hono tala noa ai tuunga ko kua uko ki ai e tau whiri paremia. Au whamalo atu e piven he mau e whainga maari e whiawhin, lawa ke whahoko hano update mai ngahi mea koe kuhoko, pa me tuunga ko ni kui ai whiri paremia koe ni tau hanga atu ki ai whare area, pa me tala monua te ngahi whatongia whahoko, o whatu piven. Whatsol. Koe. Whamalo atu e kainga I he lava koe ke moukau mai I he polkalama koe pa mo whatala noa pa mo e ki minister polisi pa mo ngai business ko ia ai pure anga ona po Paula piveni piukala I he whatala noa koe ku whahoko ki ai tuunga koe kui ai whamui kui ai ko ia ai teu atu koe ke whiri ko ia tau kau paremia peko hai paremia e whiri ki whare area whiri koe kau candidate ke nau hoko ko ia whiri ai ko hai e pare mia tene tataki ai pure anga me he wafe wanima ki he tau e whaako ni ka hoko mai wafe uahiwa ai o ku whamalo ata ke te motolu I he lama koe ke moukau mai koe polokalama a moni te o ka ki polokalama mamahe ai conservative common sense pa mo te vita akau taimi whai fiafi koe ngā lama ke whahou mai ai polokalama manakoa koe na te vita akau ke lava o whahauka whakatala noa ke te ia I he wakai ko ia ai conservative common sense ki he whiripare mia ko ia o kutau hanga atu koe ki ai ko hae ne wakai ana be he conservative common sense he moni te taimi hoko ko ia ai whaai whiawhi o whake mo mau ha weekend lele I he weekend ko ni na manak whoke mau wholau ki tonga na mau os wholau o whai mau ewa na mau todon ke mau wholau pe mo e timi ko ia na mau I makawe mo te fisi I he isi ulai koe tauni na totoni ke mau wholau atu I he pongpongini na mau check in he taimi hoko koe fitu ane uhu amana ke mau wholau ki tonga tapu pa mau fitongi waka he aho ni mau wau ki wawau mau toki foki mai I whalaite wiki kaha u ki tonga tapu foki mai ki nusilani he tonaki na mau wholau atu koe waka wau mau peheku mau osia o ke vai ua ko o nusilani mo tonga o ku tutu uniange a taua mala wapuna ka nusilani ke foki mai waka o whema ke landing ke toa waka I mala wapuna taua ai ko ahoni na hoko ai ngahi paloparema ki he lahi taha ngahi wakapuna tato te fito ke klasiko ia ko A 320 A tolu wanoa nana o behe ko mimi o wakapuna o no afe walu afe tupu na I he klasiko ia na whekau e ngai whetu ko toa peke nau landing o e puna ko ngā he kuia ngahi paloparema whaka computer pa system ko ai wakapuna e malawa ki hoko whatu tamaki I he ahoni ka pau ukuna I he ea
au kai ke nau tō. Paka uhinga na mau te foki mai ai, ko inga ke whātō ke wapuna, ke he malai wapuna, ka lava ke whahauwhi ai kau pasese, o ka pau e hoko e Paloparema koe ni. Ko hinga whaha tu ko inga na e lava e mau ki ewa, nge beha mau ki heka ke waka o ki tatakai e to sio he wahanoa, pia mau te foki mai lewa ki malai wapuna o tō ai, mau haore ka mau ai api kanseri katoa e waka ki tō ngahe ahoni, ai te mau toki folau i he pongpong pure lulu, i he waka pongpong pure lulu, o mau folau ai ki tonga tapu alu ki wawau, mau toki foki mai pe me tonga i he tūsite wikiki, aho hiva ko ia Disema. Aia koe tu uia ai taimi, te mau toki hanga o whasio ai ha taimi, ki he Polokalama koe wike ka hau, pe me wawau, o ka pare tu la hoko ai pe ai folau, kai ke aha te Paloparema whaka computer mo ha sistemi. Tau pete tau koe tau tala no politikare ke tau sistem whaunga, o koe pe whai tala no sistemi, ako koe pe mga sistemi koe ni, ngahi whefolau aki, o mahu inga pe mo ia ke malu, te ria na hoka whatamaki. Ko tui mahalo ku ke ilahi pe ai lotu mga mea pe hekulawa whakahauwhi pe koe geha, na ke geha Paloparema e taha e mau folau, ke geha Paloparema tō ai waka ke malai wapuna, ka ko ngana na paupe ke whai talango fua ke ui ko whai terminolo, ke tō ki lana na aha whainga mea hoko i he ea, ka e rawa hoko ai ha whatamaki. Ke tu uia o kuiai ai tau ngahi Polokalama, pa mene tu uko ke wike ka hau, paupe ke whanki i disrupts ne hoko ai, e koe ngā koe wholau ko ne whahoko. Ka kono sai be ko, mantu a wawa o osi, lere a wawa o e whainga interneti o fumalohi a wito pe ia ko ke ha Paloparema e tahai, lava le rei pe o whahoko e tau ngahi Polokalama. O ka pau e whai au ki ai. Whamalo ke tau kau sponsor, koe ke ngalo a ki mautolu, i hono whamalo i he taimi ko toa pe, koe ngā koe tokoni ku mau whai, lava ke hoko te tau ngahi Polokalama, South Pacific Loans, Stalik tupo, pe mo e kautaha koe South Pacific Loans, koe lele i taha ia, i he finance, nau whare i koe, no ke whaahoko, no ke tuku, o e fuai ke lahi e, ka haa taimi ke whia maa wai, minute pe tolu, lava ho application me a fua, 0800 88 98 88. Thank you, South Pacific Loans. Koe keke ngā tai ko tau whamalo atu ka tingi mō tolu, mō kei ahia tau wharekosi, Francis Tikatsi loto nuku alofa, hanga ke tau moe pe au, koe tokolahi apito, ko mō kei awhea o tokoni, koe ngā hek tokoni e ke tau ngahi Polokalama kou whahauko, pia ko atu e whamalo lahi ke tingi mō tolu. Ko toa pe, mō lava ngāwe mai aki, e tau wharekosi Francis Tikats, te ke lava o puka online, te ke lava pe huke na Facebooka, Francis Tikats tonga, o guai pe me ai o klik, puka online ho taimi, kai te te hela he tatari, ko a ubeki ai, ko si mawe ka ngāwe, ke nau whahoko atu a service ko e maa. Ka ke ngatai ka koe, wharewala koe page facing store, i loto nuku alofa, ke tuk mo lau te ke lava pe o Petu taki ki ai, ta whaaki pe o e Francis Tikats, te nau lava o tokoni ke te koe, ia taimi pe te ke fie, a fie tuai, wala, o uta koni nai o atu, uta lahi, uta wha afu ofa, to tonu koe, taimi pe koe notice ai he homo pesi, ia pesi koe, pesi facing store, New Zealand, NZ, pesi Facebooka, pako tui kumo osi fonu ka atoa pe ai, ke mo ilo e taimi koe atai, ke vave ke mauha o wala, pe me he page facing store. Koe na whika telefoni, o e page facing store, pe mo e Francis Tikats tonga, koe ua fitu ono, ua fitu tolu ni maono, ua fitu tolu ni maono, koe whika ia, telefoni koe ia. O e ngā we, ke ngā tai whamanatu atu pe kautaha maka koe atesi, lava ke fitu utake he noa wha, ua noa hiva fitu whanima, whataha. A whahinga ngā ue pe lahinga i se vesi une whahoko, tui mono mono, tō maka, live stream, tāwhalani moe hawhua. Ko tuku ngā tai tau Polokalama ko ke aoni, wha malo atu ka tingi mō tolu, tau toki whilongo aki, i he wike ka hauka mō mea.